Bos, minta udut gara bos, nunggu sebeak pisan dia duit ya. Saat pisan. Boga udut tuh. Udut di mana tuh? Itu pamulangan di toko can dibayar. Can dibikin ka urang. Parah bos, aja lah orang momentana. Manya pulangan tuh dibikin tak tadi. Karijung tuh yang udut mah pentas sorangan pamulanganna. Siap bos, pulangan wae sakitu. Bos, Ya naon mang? ya cek si Firman, udah mau pulangan, sudah. Yang mau udut orang. Pulangan di mana tuh? Sudah cek si Firman itu pulangan kan? Kehet dibuka orang yang terpisah. Hahaha.